लाईट घे मरे ताज्या खातीर त्यो तारख्यो जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या we are confident by the month of August this particular town square should be complete and ready for the people. ताज्या खातीर जेन्ना टाउन स्क्वेअर कंप्लीट जाता टाउन स्क्वेअरचो थोडो भाग कम्स ऑन द सर्वीस रोड which is a part of redoing of that particular stretch of the road with the length of the town square. म्हणजे जितलो रस्तो पॅरलल टू द टाउन स्क्वेअर आसा तोच तितलो कुडको will be redone, beautified, so to keep in sync with the overall town square project. ताज्या खातीर आता सध्या जे ट्रॅफिक कल्वर्ट्स क्रॉस ड्रेन्स हे सगळे आमकां पावसा पयलीं करपाचे आशिल्ले. नॅशनल हायवेन आमचे बाब कामत तांच्या पूर्ण टिमीन म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा. In terms of completing most of that particular part as far as the culverts were concerned. Certain parts with the contractor are still left which they are trying to do. But that time service road jenna आम्ही हातान घेतले, it is important that the PWD कुडको जाल्यार we will be able to complete this particular thing on a wall footing. तो घेता आसतना there are a lot of concerns raised because जे service road supply or parallel to the service road there are a lot of elevated paths which have been kept. Nobody is knowing why it is and we wouldn't want it to be illegally used tomorrow with a beautiful highway that has been done. So highway जेन्ना करता ब्युटिफिकेशन करता बाब दिगंबर कामत आपले काम करता मुख्यमंत्री आमचो कन्सर्न आसा आणि नाल्यार वरा खातीर हॉटमिसाचो कन्सर्न आशिल्लो. सो वॉट इज द ऑल्टरनेटिव्ह दॅट एबल टू वर्क आउट ऑन एंड एन्श्योर दॅट अ स्मूथ प्लॅन इज गिवन. सो एक म्हणल्यार इम्पॉर्टंट म्हणल्यार टाउन स्क्वेअराचो कंप्लिशनाक वता आसतना आमी टुरिजमाचे ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट ऑफ PWDचे नॅशनल हायवेचे ऑफिशियल्स आणि बाकीचे सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय कन्सर्न आसा तांकां आपयल्ले क्रिएट कंजेशन फॉर द नॉर्मल मुवमेंट ऑफ द ट्रॅफिक वीच इज मुवींग फ्रॉम नॉर्थ ऑर साउथ टू द नॉर्थ. सो ताच्या खातीर आयची ही रिव्ह्यू ज्या माध्यमांतल्यान आमकां सविस्तर उलोवन जंय खंय चेंजीस जाय खंय खंय इनपुट्स आमचे आसा ते कंप्लीट करपाक मेळटले. ताच्या खातीर आज ही रिव्ह्यू मागिल्ली आसा आनी ह्या रिव्ह्यूच्या माध्यमांतल्यान we will take further course of action in terms of streamlining, ensuring smooth flow of traffic, streamlining the present movement, realigning the traffic movement, at the same time getting the jobs done which are related